opinions, gatheti ekugaga, Uasin Gishu scam proves our land is a land of limitless possibilities to steal and look good. Number one, wambie na usemi wa Muthongwa akauga ati when the oppressed lose their fear, the oppressors lose their power. When the oppressed lose their fear, the oppressors lose their power. Ati we oppressed orono vinyere wathirwo ni guoya guoya kathira nacio itang'ari vinya one wathira no amanina hinya kego tukiwakina ka point kawe no tuge ati nitura congratulate that lady ndio agukama very boldly. So nita face that's the face of Mercy Tarus. So Mercy Tarus, wherever you are, turakwira congratulations as the student body na youth leadership. Congratulations. Ndio ukama boldly na kuona ni ujasiri tondo you are the face we face ya and mangi makirete ni ndo maundu mangi mavinyeretio. Oh yes. So but atongoria itu, let us not take advantage. No ni kararirio wega muno karauga ati keretu kaungo geta keretu tondo na kireo keretu karauga ati aciari ni mevinyanagireria muno makithomithia ciana mangi makarora nginya depression ria ciana ciaga mawira na mandu aria mangi riu riria mbia ciao irariwa kana irakora rooted. I mean it's very discouraging. Kioguo Uasin Gishu ni atuve the head start kana ni atuve ni anupe na toko niguo kuingi kuhanika na maundu na ni maundu tutamenyaga. We never know about Uasin Gishu. Demuranga ndiramenyire uhoro tocio na toko kwina undu tocio rahanika gwitu mashinani na she was so brave to bring it out. Onara mero ginya uria atongoria macereirwo na metire kiroko nironire ginya aciari makirira anake ni mararira, yani it was very very painful. I really hope atongoria to ni mugutwika mukoro na empathy na mukoro very kind. We urie angikorwo ndire giteini kiu ri mwana wako kana a relative wako ari ningenda ekwo uguo na to nginya tukorwo tugiciria horo wa the family niguo korwo gitreat uri ongi wega. Let us be very kind na tukorwo na empathy na aria angi. Yes. Tutanoka hariwe ringi turi hau nyuto-ini ri hakinyire haha ino ni county government. You can imagine no ningithie jitane ni ndiratwana na feel na data Muthoni no je kuiguika ona no ngorwo na andu eri tu aria monaga ngiria story na ukugicagi. But now this is a county government, so you imagine county government igitana kwina mieke ya guthoma kuria Finland na no ni bururi wa nanja ithe uti no hoteke kuona atumia mendagia ng'ombe makendia tondu ni thirikari very very unfortunate. Ama maugaga I did not expect Uasin Gishu kwena mathina by the way. I know the Uasin Gishu I know it is a very rich county and did I expect kwena do very less privileged to go. Ginya moshari arauga mimi nimeuza ng'ombe nimeuza shamba 3 gikune besha mwana wako athie naja na ndathire. You have no job ndwathire uri hau we frustrated na unoria mwana ke uria uratwikaga ni atetagira mbeu njete muno. Ona social media kiandika uhoro wa that case akoriro ni a boda rider, he's a graduate, akone the chief of the area akimuria wewe ndio unasumbua governor social media na akimunyita akimushariria mahitia ni undu andu a boda no ino macagire mahitia methagirwo mahitia kogo igiuga it is very very unfortunate. Ni wega at least ni maraumirire turamenya guona ukungikana hanika another county cito iria ciku mashinani ni makamenya kwina undu toyo ahanikite na andu matiahiro rai ciao kana ni makungirio wara araigirwo mahitia ni kuoneka ta orota thirikari ya county. Yes. Todo he was very active on social media na ni atida akimatag todo 6 months ni thirire gutire full month ya mekio na ni mwarihire full amount. You can imagine the depression and the frustration iriho. Yes. Asante sana. Ndio no kienda kuongerera undu. Kuona kaundu kwenda kuongera njugi atiriri. Na mutironeka ta murakenio ni uhoro uyu. Utingitukenia. Nya thauti-ini cianyu. Utingitukenia tondu riu I mean wikorwa thirikari ni yagero gutugitira na ni ironania the bad picture
Western Gishu chapter then turaligwa tugukiurira nako but we hope nimegugicenjia your objective nimegucenjia na matuiki andu ega yes ngumacokia ve kivaki akiaria kiuga ati leadership ni opportunity ya gucenjia livelihood cia andu na gucenjia miturire yao ti opportunity ya gwitongia ti opportunity ya kuleta mali kuri ori kana kuma kwi thirikari resources cia muingi kioguo yo ni point atongoria itumagiro kwerewa na twakwerect twagutuma kuria mbunge we servant you are not a boss katwakuvewira twagutuma we servant tona tutingivota kwiganira kuu twakuvewira uthi urute wita servant witu kioguo rira uraveana very bad image ya ithu twita Wanjiku ya andu Wanjiku yani ni ratu disappoint muno tukakiriwa riu mi na tongoria itu kamukirorete nako kioguo in other words atongoria itu tukoretwe very careful tukorwe twina mbisa njega and even the youngsters the young tax ithuwe na aria mangi my sister here kiongozi the madam chair ni wega tukorwe twina very good picture the in our society niguo tuone society ati in the future ni tukavya leadership njega better than even the current one asante sana ugo niguo tugukihoka turi ithuothe no ni uhoro mwega ucio maria mekagwo ndumaini anga ni magikiumagira muthenya umwe na turakiona riu thirikari ya Uasin Gishu kuri ciuria gukorwo igicokia makiria kumanaga no ndu wigemaine na scholarship program cia ciana ici cia rigathomere mabururi ma nanja kuria Finland no ndu cio ndunakinyanira gatheti kamuriko horo cio muno na ni ndona kuri na urumwe anga hari na unity ni andu ni manyitanagira wega rumona keto cio ngirathire andikirwo mahitia kure ku thiini hatari mundu ramu support no ni maundu maragicokorio makikunuka haya ndona ucio ni horo uri ora trend muno kuri thiini wa Twitter na ndona andu makiuga we will hold demonstrations in Eldoret until our beloved Senator Jackson Mandago sees to it that everyone who paid for the botched Finland scholarship gets paid back every penny they coughed up of fees and accompanying expenses. On the other hand, magithina mbere kuga ringi nicio cia uthikire campaign na andu no ni undu urakaritie andu aingi muno. Go on girl, you have come out as the face of the particular struggle. Keep on the fire burning far and wide, and injustice anywhere is injustice everywhere. Acio riu ni maundu mege mainie na university na githomo kiu na ndirona nimo marakiariririo muno ni gatheti ino gwenda turutie uhoro ungi no itana hutie njurie o kiuria kirorio haha thiini wa opinions. Should students engage in community service? Ni muronirio uhoro wigie o mutaratara ucio mweru kwa ya gucokereria uhoro wigie guthi yake NYS ona gutuika tiri yake jeshi tere yari ho miaka-ini ya 80s 90s haha ni getha mainie na community ingi no nyoe mawoni manyu twigire undu ingi. Should students engage in community services beu jithe arutwo othe gikabu kimwe ino na bata ucio? Yes, it is very important. Beu jithe twina mahinda maingi muno na ni wega to give service to the community. Ukira thaa cigana maya maingi honi ukira thaa cigana ungirora Monday ukira thaa cigana Monday 6 ukira 6 yes aya Monday aha umetera kanitha Sunday yes 6 aha alafu it is very automatic cigana 11 riu muthenya guku gatagati ga 6 na 11 uko gikatia haya tugitariria distance we session tokoro rimwe wina kirathi kimwe during the afternoon na kimwe ni kia mathaa 2 hours you are done kana kiroko ukarikia during the day nikio guko gika yani there is a lot of free time no kona more than one class yes you can have more than one yes kwa andu makona una ithatu gakora kiroko during the midday na afternoon mena kirathi yes depending on your course na kirioreka koguo kona wina mathaa maingi matarahuthika. I guess it is important to give back to the society. We are energetic, we are healthy, we are okay. I see no problem. Ikiona ni undu mwega ko give back to the society na kuweka community work.
Haya, mundu gwitwa Alex. Akigwo we ukira 6 to 11. Ya makia. We ukiraga? Mwe. Programmers. De mwana wa ICT. We ICT ni. Nyoto wiki ini we. Dona twira. Community development. We community development. We ona ndukire riu haha kire turariria. Ndio ithu andu wa ICT. Adu programmer, yes. Ama programmer tukomaga JavaScript. JavaScript, TypeScript. Iyo mambo yote HTML. Ndi tukomaga thita. Riu mugikira code. Tugikira code. Kionko kibete kwimba. Ndo wa wira ucio. Na kuramuka twakira mukatene. Niguo tuvote ku face the day. Enewe no ndakigwa uria nake uya handraga maundu make. Oh yes. Maybe communication is a bit easier. Riu tukiarĩria vora community service akora kwi group thirikari agire ku engage the youth. Tondu as my sister chair earlier, youth makoro men the right ideas, they have the right energy, na men the right focus, and very fresh. Na matena maundu maingi mara ni responsibility takire nyingi. Then magero kumenya ati okay, yani then community service neko gota ko instill something in the youth. Yes. In the youth that this is our nation. Okay, univoruli wito to kolie tu evamwe. Kiogo it's an opportunity to instill something, to instill an ideology in our youth. Ati ndwagera kuruta wira niguo rivwe. Sometimes you can even work for free. Niguo build skills yako. Na rira uraserve voruli waku ni rira build economy, GDP kore, gross per capita income ekore, na economy ekore, which will be okay to our parents, to everybody. And for the future. Already organized todo digikiuma thukuru ni ati ndathi gutungata community ona ndirametungatira ha. That you don't fatie gukokire well structured igikuma thukuru kana kuri community yenyewe. Ndunga siri atiriri. Face ya mbere ni ma frontier ndio. So to my opinion vrandere yake siri ata mundu mogi. Ndrona the next phase ru ni mego structure. Niguo matwire how are they mego achieve voro ciothe. Na igukoro ikaundu kega niguo matu engage in the national building. Okay. Na tuko twa institute ideology ya gwaka bururi witu. Kenya is a very beautiful country. Asante sana. Tuigire ri uhoro wa reality kuria ground. Hari katuni gwenda tuhutie no gatakire politics ni muno. Turi ona woni icio. Tuga ati mbeu njithi ni mari na mahinda maingi na nie ni ndetikanira nayo igana kwa igana. Tuga responsibilities nyingi na ni ndetikira igana kwa igana as compared na aria mari family. But thini wa mathukuru maya ri ni kuri na young dads anake makire na responsibilities na kuri na iretu mari na responsibilities. Acio balance aga life atia ni jeno chamanite antu iretu twina ciana. Na kemena ciana ku thini wa uni na it must not be ati horo wigie ciana ona ni rakora ngi no marabatara guko makibalance mathomo mao na guthikuruta mawira mangi nigetha mateithiririe family ciao. Ona by the time magie mwana ucio ri I have seen ladies magie ciana me first year kana ona semester ya mbere na ukagia mwana no gacoka thukuru no ka achieve no kagia degree yako. Igiuga God gives them the grace. I have not seen them they kwina struggles hapa na pale. Ni urafatara mwana akoro mahinda maya ni akomete niguo nawe uthome. But hena a difficult road how gatagateini but eventually no masurvive na maka achieve. I've seen ladies do it. I've seen though nego koro edito in the process no marutaga na maka achieve na maka kinyaniria cioneke ciao. Kwena mwana maruta mawira tondu muciari wake less privileged oka Nairobi no na kawira ungihota kuruta nigo we sustain life yaku ndugathi gutindokegia muciari waku. I can say God give them the grace. Kanatia nima kiongozi. Anake nao anake ara mena ciana kana mena responsibility anake matigira ndakirigo okay no tukibetire maithe no matikigiaga ciana no ni maikona responsibility marita maithe but all the same no mbute point ya mwena uyu ungi wa my sister here. Yes njuge ati okay I am magiaga ciana sometimes okay ni ma face aga challenges but mainly on a responsibility
it is how people view them within our society. Wakora ni marama moku muno kwina mukare nyingi. Oh yes. Na kuona takati mundu wage mwane munini taka ate muturire and so on. I mean perspective yone agaro sanje within our society. But all the same ngwenda kuga tweta youth ni wega kana twe students ni wega tukora twe responsible. I mean muturire ine tondo tikira season 2 ni guru mboro akiuga muturire tena season 2 yuko tukora twe responsible. Then okay mwana witu twetana ke akorona responsibility ngeno akigia mrembo ni mwara kirathimo na mwana. You should be ready to bear the cost. Okoro ivange voro responsibilities na maybe side hustles hapa na pale. But okay, it's the opportunity ya kudemonize mundu tosio. Kana kumuona takati atekete ndole wagirire. Things happen in life. Need to support them and love them. Exactly, even emotionally. Okay. Asante sana. Nituthi horo-ini ungi no wega njurie kiuria giki ni kuri na pressure nyingi muno ya andu ku deliver ku perform. Kwina pressure yo nyingi mundu kuria thiini wa mathukuru kuringana na uria githomo kina goro na nyingi mundu hani arendwa deliver. Kwina pressure yo. Pressure ya gukorwo nie ndita Muthoni ndirathomera kothi ino na ndĩ deliver na ngoro ngihituka kuma itha kuma mucii kana kuma thukuru ine. Too much is given, much is expected. Muciari age twara thukuru ana expect so much with you. Ni ara expect ukorwo ge perform ndugatwike ukigwa kiria nyingi kogwa ni gukaga yes na no ndungigwa hingo ciothe na ndugwa everything. Oh yes. Kogwa igiuga we are needed to work hard and get good grades. Yes, todo muciari ni arihire school fees. Wagwa no ugucokera the same unit kana the same semester no gukoro ukiriha school fees matiko na kai ni warihire. You will start afresh again. Yes. Igiuga let us just work hard and perform well. Ado maderive. Haya thegio. Redo kuongerera tuguti horo yo. Kaundu kanini o wakiuga to whom much is given much is expected. No ningwenda kuongera juge ati uvoro wa I mean tena tukiugaga kwina pressure nyingi youth ndogora tunaga space kanini. You see how we can also deploy creativity. Ratongi deploy creativity. Wa graduate creativity niguo vote ukorwa we ona no create job opportunities to the rest. So koro creative tonginya koro tonginya ithu tonginya to fit the wa office kana the white collar jobs no koro creative no ambie ona kwe no ambie na tena mundu ararethia ngoko ate muthomwe na mundu muthomwe makoragwa na ngurani. Mundu ararima mesiri kana mundu ararima meloni muthomwe makoragwa na ngurani. Tondu uyu ena mind yake is so much extensive. No uria atakinyire cukuru okay, sorry to say ni ndiakora wena timwanda nduku. Exactly. Ona kuhandukinya customer ke na kimiaririe connection muonere wa maundu ti ni tofauti kabisa. Arafu tugusanie njara tushikane mikono ungeona opportunity vandoi vuta your fellow youth so that we can grow together. Tukure hamwe. Asante. Eston ni murata wanyu? Eston, yes. Eston ni maina? Eston ni maina. Eston ni mundu mwega muno nyonaga kigucia jamba ona agiciethera tumieke wetu wa mawira kundu konita graphics konita kiukona ni ageithike hari ari. Hari katuni kauma haha gatheti-ini ino ni maundu makige na bũrũri. No gatheti katuni gako kirona nonania atongoria na yero ira represent thirikari tondu makigeria na kiama kia Kenya Kwanza, muungano wa Kenya Kwanza na kiama kia UDA nikio gia kiri na yellow. Gatheti ironania atiriri haha ni kumanagia na icera ria president ni wa Mount Kenya region kuri nyu mutongoragia Murang'a na Laikipia ana Kirinyaga. At public rallies mutongoria oro arana anyitete microphone akiariria andu ari ihenya-ini akimariria kirugaga ithe mutiramuona mubunge uyu andikitwo MP anyitete microphone akiaria no acoka bunge ri erauga at the public rallies aritie muno akihura wa fifi no acoka thiini wa bunge kanua ekiritwo Eloster Plus kana bandage
na maitho nĩ mũhinge. Ĩno nĩ ndũmĩrĩri ndikiru mũno makĩria to katuni karageria kuga maũndũ marĩa marario kũrĩa njarĩ hakinya nĩ policy implementation matirekĩka. Rĩngĩ mothi kũrĩa nja mwerwo mbeũ njĩthĩ nĩ mũgũteithĩka kana kĩ kana mbeũ njĩthĩ mũkeyumĩria mwĩke kĩndũ kĩna thĩinĩ wa mbunge maũndũ maya makaga gũkinyanĩra. Yes, ũũ nĩguo katuni karauga. No tũgathathaũre na maũndũ makonainie na mbeũ njĩthĩ. Ona rĩrĩa gũkanyitĩte nguonaga ta my friend Itumbi ndio wa kĩango kĩu no wakaigua gundona kavana sudi kavana sudi aya yenewe mũndũ ti ũngĩ kĩango kĩu nguonaga ta kĩa Itumbi good friend Itumbi no waiga ũguo Alexia ndũkore mũndũ mwega we nĩkĩ ndagĩ gathaũra makĩria morĩa tũgũkĩ expectaga no nĩguo nĩma nĩ rĩrĩ but you see nĩ mũrata mũno wa mũtongoria wa bũrũri na ningĩ nĩ ũmwe wĩ thirikari-inĩ ĩno noguo nĩguo maũndũ mahana nĩ ma ũyũ nĩwe ona ti anga kĩ nĩwe ara represent abunge kũrĩa nja rĩu nĩguo also my sister can comment wĩra wa mũmbunge ũkoragwo wĩ oversight representation na legislation. Legislation nĩ kũthondeka mawatho na arĩa mathũkĩte akamerũvia na kũreta merũ na kũrepresent andũ magwake na oversight akorwo nĩ mũmbunge kĩgĩna kĩrĩa avetwo akorwo nĩ arona nĩ kĩraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Sometimes nĩ hapenaga ũngĩona mũmbunge orona ava nĩ araria egũkũnja no akinya mbunge akohakanua kana agekĩrwo off you know amwĩkagĩra off nĩ ũkoraga andũ aya makorwo mena rĩngĩ nĩ marepresentaga the interest of the party interest of the party akona aria ũndũ fulani ona korwo nĩ mwega nĩ Wanjikũ nĩ party leader wake nĩ ekũrakara kana structure ya party no ĩmũrute thĩinĩ wa kĩama kana nguruvu ona cia WhatsApp mangĩregwo nĩ mararutwo so in short kama mũndũ athi kũrĩa nĩ athiĩ na hati ya Wanjikũ thĩinĩ wa mbunge tarĩu kwĩna mangĩ twaragia namo ngamave ideas very good ideas bora tũngĩkũria Kĩrĩnyaga bora tũngĩkũria wadi citũ na bora tũngĩkũria Kenya no mũndũ ũcio agatue mbice mũno ndena mathaa ma mũyuthi na karigwo nĩ atĩ ũngĩkorwo ũkĩmwĩra you see na kũrĩa thirikari kwĩna resources kũrĩa thirikari nĩ kwĩna machinery cia ku-implement idea ta icio iria tũngĩvota tarunda kũvingo nda propose tũkorwo twĩna ICT empowerment day ICT empowerment day thĩinĩ wa Kĩrĩnyaga tũrete companies tũrete investors tũrete macio mothe kũu matuve job opportunities tũmorie hard questions even government officials no waciaidio na mwanasiasa ndarenda ũguo rĩngĩ no akorwo akĩenda vareve gũcinanwo augĩrĩrue you see but I know they are good kuna wanasiasa wazuri so yagero korwa I mean this discussion yagero korwa high start yeve wanasiasa maito I think forward let katu engage in a very objective way nikutovota ukulia Kenya. Okay asante sana nĩ thaa igĩrĩ rĩu na nuthu ndĩrenda tũmũke nĩ atĩa mũkoretwo mũgĩtungatĩra mũingĩ ituro iria mũgĩcagũrĩtwo na makĩria maũndũ-inĩ makĩgĩmainie na mbeũ njĩthĩ na tũkwambĩrĩria na ngathĩ gwĩtwo wa Muthoni thĩinĩ wa kũrĩa Mũrang'a ũkoretwo ũgĩka atĩa na nĩ wageithio nĩ Kamau Mũcenangu mũno ndageithĩka kĩama gitũ gĩkoragwo gĩkĩrutĩte wĩra mwega mũno no nĩ Saturday the last 2 weeks ago nĩ twarĩ na launch itũ na yarĩ nene mũno it was a very great success nĩ twalaunchire Muksa Sacco nĩ twalaunchire ona kĩama gitũ and it was very colorful rĩu Sacco hau agweta Sacco nĩ ragwĩka atĩa yes atwambia na kĩama tũke Sacco okay Muksa Sacco Muksa kĩama gitũ nĩ twakĩlaunchire nĩ kĩa Murang'a University Students and College Association gĩkĩ nĩ kĩrĩa university students othe kuma Murang'a County tũnyitanĩte tũgaform kĩama. Haya, after the launch, leaders aitũ nĩ mokire. We had Sabina as our chief guest. Kwari na atongoria aingĩ, MCAs, MPs, yani kwari na representatives aingĩ mũno nginya atongoria. Okay. Na nĩ twalaunchire Muksa Sacco. Muksa Sacco nĩ sacco ya gũteithia students arĩa meremetwo kana ndĩkĩgĩna gitũ gĩa kũruta funds
cia gwika una events iria twekaga. One of the events twekaga ni tuheanaga pads kwa our girls in high schools na tukane boys thabuni. Ni tuharaga mite na ni tuheanaga mentorship. Tugithi gwika activities cio turabatara facilitation ya besha hale na hale. Muksesa kweyo ri ni rane students kwina students a university kia maine gitu hari students acio kwina andu mena thina wa petty cash ukona mundu ena fees balance ni oneto bursary ni oneto help na itire ireigana ukona utigetie ta 2000 kana 3000 na ndungika kigeni utarihite riu kigeni-ini kiu nikio tuheaga student hapa na pale. Yes. No nawe ino ti donation ti grant ni ugukorwo nawe usaveaga kuo. Kana criteria ni ri kuri ya sako ino? So far right now we are at 800 members. 800 acio ni andu aingi? Yes, aingi muno. Na right now hatire na registration fee todo it is very new and we are still finding the good ways to execute it. Gutire na grants gutire roni uraneo besha turaguteithia ta wita student ni kumuteithia kana irio savete ni iria riu tuneto ni atongoria itu ni atongoria maramu support. Yes. Perfect. Yes. Gwene ni ngasave uria mundu agisaveaga gacako-ini cia kawaida ndasave ngiri 5 ngakiruta iri 5 ringi na mangoto ri iguru ni iria tuneago ni atongoria itu mutongoria ga gusupport agakoneta 100,000 mugekira sako-ini iyo. Yes. Koguo ni gukona criteria yako ya gutigirira riu mundu ni ateithika hatari ungumania hatari kwendithiriria no ene toaine tariu ndi wa Marago constituency itu ni joine wadi yakwa ta wadi ya Ngenda ward ni joy ciana iria itehotete muno ni ndiramenya uyu ena thina toyo thine wa kiama kiu ri hena mundu ungi wa kiharu niyo ta Mugoiri ward hena mundu muhinyiririku tukarwa ni muhinyiririku. Yes, ni arabatara uteithio uyu no tuteithie no tuhote guteithia tukamuteithia no na haria tutangihota kumuteithia ri we have our leaders. Kiama gitu ni kiandikagira marua atongoria itu tukamwera there are these problems in our association no muhote gututeithia. Hena students marabatara attachment marabatara guteithio na bursaries riria cirakinya niturabatara kumenya MPs reps aitori aria mapie make kana aria mamateithagia kuruta wira ri magatwira kwena application ya bursary apply student aitu makona bursaries nituramera kwena students aitu mekite ICT mwena opportunity office-ini cianyu. That is how we work. Okay. Yes. Ene gurika ukijira mukaringaringa mirango ya atongoria ya turigaga cio koguo mwena ward representatives. Yes. Igakoni raithi muno kumenya kanyanya-ini hari mwana urenda uteithio. Yes. We have ward representatives na tuna constituency representatives. Yes. Na riu we chairperson. Yes. Asante sana. Thank you. Tuigwe nake Alex no akigwa kuri uria kiigite wega. Gitama kuri akiyarite. Ni hatari. Kwanza gweka sakwa ni challenge. Twauma batondo is a National Youth Day. Urathi ubese ndenda twauma batunywa cai niguo njereithie borosi wa sako na tivi akuriha horoke no nginya ukagerera ngarama hiyo ni safari cai ndio ukuriha. Asante riure wali over leadership yes ndongoragia aruto mothe but I'm the outgoing to thikiritikitie skuru. Okay, I'm the outgoing really minute ni handover. I'm the outgoing Gikuyu Laikipia University comrades so they under me na timu ira tusavaga nayo kwina timu irungura kwa atongoria kioguo kirekeri mete ni handover kahanika September first year mengira ma vote then I hand over to the team ira kukingira na ndikimarathime. Okay. Bauvange okay they know wa Gikuyu welfare organization na nejo ni marathikiriria mothe mashete post no everywhere status Twitter kila mahali. Asante toko thoma message iria ciothe maratwandikira
kio ni muruta yo corona challenge yo their fifth na tone ni vulnerable na case yo ni meet at threshold ni tuunganaga tutatongoria ni vamwe na komulizere menguruvuni tugasangira mundu ucio ona kwa ni ngiri 5 kana ngiri 10 ake tugitigarite wengi aketha kana twavota kuungania ciothe ni sawa hakiriva so ni twikaga uguo then ni twikaga what we call decent representation they know Lusa government like Kipi University Students Association ugu ni kuga ati thini wa Gikuyu ni tukora twina tongoria kore thini wa kirewa wa leadership ya skuru kuma president ni twakikishaga thini wa campaign ciambiri ni twina tongoria kore thini wa skuru kioguo keki kigawa ya skuru ni twendaga kora ni basari mo Gikuyu vau akora kwina event bouncer ni twero mo bouncer mwe akora ni eni hau ni hega ntondo akora kukoneka kiri kamwe noke gakumutindika ngiri imwe kiri nyamu nene we eni tarona ni kovingo nda sagorete ngoro de judge the previous cultural event cultural week I was a judge na kuna mange makibeto mawira na kana kagino nayo judge yetu ya uganda ina wegoyo rudi ufanye mazoezi zaidi exactly so wera wito ni kuhakikisha ate interest ya Kikuyu comrade thini wa Kipi University they are represented na ria twathi mesemano ya kuso ni tuhakikishaga interest ya Kikuyu comrade they are represented secondary ni ndongoragia Jokini Ward Youth I began from 10th December 2019 so the Nyaranda convened the first ever meeting but ndekuga niyo ni nojugira nengai na with the atwari mucemanio wa youth more thini wa ward magioka tukiranira mburi tukiga this is the ino path that turenda go follow from there that was 2019 so no 2020 are covid tuweka two donation imona Jokine Youth Forum inge tuweka na ward forum na they were very supportive so ninya na garienda kama puna India ni ona rasi twali na goat eating 31st na a good friend ya vice chair wa yale guest etagwa Julius Karanja ni president wa Kirinyaga University he was one of the guests na tuna idea bado cia kuthondeka ICT empowerment day thini wa Jokene ogungu elia teta masio mothe company ciothe na nigutuvote kuona ayuthi maitu ma Jokene mangitetheka atia so basically ugu nigu kivana but no foundation turakiri ni undu wa future yes asante sana ndigwo gigifangite wega muno horo wigi Gikuyu kabirici ngistionaga ni ikoragwo na ringi opportunities ta ici oni makoragwo meyumbite uguo to ndaigwa riu kuri na Gikuyu riu kini gya kuhang'ania na mieke kuri ruriri rwa Gikuyu kabirici ingi ni makosi yao I don't know oy leo gitwira ondo ni waro dume na Gikuyu wameta Gikuyu Welfare Association Gikuyu Welfare Association ni kuri Kisii Luo Kalenjin ito ni university ne koragwo na arutu othe oni mefangite uguo matefangite ithui kona mange makivano arima mageretie muno anga ni tungiwa nene mageretie mavota nginya gu support ai ndirona atire okudhoni makivanga nomo moka vingo ya siasa ona siasa ya Kenya sukuru nirio mokaka no ithi twaugire siasa teo teaga tuunganishaga we siasa iteku ya sukuru kana iteku we want to see interests ya Mugikuyu comrade ni ira akora considered thini wa sukuru thini wa rusa thini wa sukuru yenyewe administration thini wa kuso thini wa bururi everywhere on kiogomwa murutu akora atena kathina ga fees kana korwe kwi ni kwage event o yothe ona ko ni health day turenda kuona ndimo akikuye comrade ni akore represented na iyo ni kuveana I mean a good go ahead ya kuona ni ati the future tondo yo ndona taka agakora imire bwega muno akinyete makinyama u nakendera kiambararia Bible ona ningakora kiambararia tutungatire bururi mumeru mathukuru ni muthie mwingi-ini but point is nona guturakirwira kirima twe sukuru turenda no twengira mbunge keki ya bururi kigawai tugakora tukirwira andu makirima interest itigacenjeru citigakoire cia youth ni mo kana
Okay, as of now nona ne youth re. Okay, Igaguriro youth. Mini reu ne youth tondu tukiri anini. Na tukuingira mbunge tukiri anini. Ngai ni agutethia. No turova we ni tuga consider interest cia youth. No no tugakorwo tukiurira interest cia andu aya kurwa thuri, atumia, all groups and people with disabilities. No ni tukaveaga the bigger portion to the youth tondu mo mena ideas na energy of ria tugire tukiambiriria niguo na ni waingi exactly ona ni munjirie tutanaingira show thina uria munene wina mbeu njithi kiugo no kimwe cost of living recommendations cia kuingiko irike nyoto wita mutongoria munene ciana magana manana ti ciana nini ni arutwo ingi muno makeria koguo uge waku na ciugo ciaku no imatare handu nete mafati guko magika ndimu medikithia maku magiko mari mariku ni matondu kwina high cost of living no ti gukiuga mundu ndagokira rucio no ngengane na muturire mahe kiugo ungika atia ungiendikithia ke riu kiariria moyuthi ucio ikiuga life might be tough at times, but the worst is to lose hope. Riria wa lose hope na muturire waku hau niho ukoragwo kinyete mwisho. Riria you are not excited to see tomorrow, your end of your life ni ta urenda kwehera thino na you have ndronekana wina future. Ikiuga youth no twethe something long term ama kido kingi tunyitirira cost of living ikuo na niguthi na mbere lazima tukaze kamba na kwina maundu maingi muno tungika. There are jobs you can create when a talent no huthire talent yaku gwiteithia na kwirugamirira maisha-ini maku. Let us look for one thing. Ngai he mundu arathimaga o mundu ekiheo kiria giake angika. Personally nie una dauma gutongoria na guthoma. I am also a baker. I bake cakes, I make snacks. Yes. No kana tuo. Ndo kana tuo. Nenda nirio kendia thabutha for sure online. I saw that. We can use tumuhuko ni wendagia. Tumuhuko twendagio ga thabutha nigetha uthikirire wike yoko ni ndengu, thukuma. Muhuko ucio wi wiki ni wendagia. No guthondeka ukajira urenda pesa cigana ngaguthondekana na ngadeliver. Ni ngwenda igana rimwe. Thank you. Turuge turie na ndere ucio ndo ndona wira. Niguo ni horo munene. So there is something we can do with our energy and our time. No with here very little support from your parents na your family. Kamera ni ndina this idea. Ndeithiriria ihana hingure biashara yakwa hote gwika atia we sustain. Kwina maundu maingi muno turenda maisha-ini na kwina mamwe muciari wakwa atangihota gugwikira. You need to do it yourself. Yes. Lazima tujitume. Kujituma ni lazima. Yes. Lazima. Asante sana. Nituno akigwa ni endagia kiria thabutha. Ndiria ndimugeithia tutanoka mwena waku na medikithia maku. Ben Mwangi arauga the community service is a good idea. However, it should apply to everybody, irrespective of class. Like years back then, it failed because there was favor amongst youth who came from different social classes. Herithia riu andu aria mena tuindore mwana wao ndageragio kuu akahanyuke rucini ageke atia riu Mwangi ni acira wega. Thengio muno Mwangi nauga ndimugeithie muno rucini rwa muthi auga big up comrades. Asante. Dennis Karani arauga geithia my friend Alex Muguongo kuma Kirinyaga Gicugu na ugeithie Nyutu mumesalimiwa kuma kuria Kirinyaga Gicugu. Mwangi arauga kuma kuria Mwangi job like keep your gobit virtual MCA ameingia ni wasalimie. Karis Mobiles ari guku Nairobi haria Monyo Road arauga ni aratwirorera no ari chera-ini riake kuria USA. Asante sana no gikona ihinda riega. Esther Castro ari mwena wa Naivasha amewasalimia sana. Ni gatho tuke mwena waku ugitara mbeu njithi no igwa cost of living no nginya ikihurwo na mie turamita kuma mena yothe. Nyutu ni endagia thabutha tondu credit no nginya akigure na TikTok no nginya rikiingira na ningi ndakienda kuhoya andu mbeca riu akona ciringire kayume muhuko-ini wake. Number one, thank you Dennis. Nindo wa ndona marameta big up. Nyambe big up
na ni aire Dennis Karani ya 2 methini wa Jokeni Home ndio ni uriko so asanteni sana so ndramumenya ni aya ni uyu uyu ndagitari twathomire kuma nursery ya class 8 na ni graduate ndio ni ndagitari wa thondeka mifugo niguo wabata gwikira mbica yaku kuria Facebook mundu wikira kimutia gikira giti angikimenyeka atia aya riu overwa the cost of living gwenda kuga no okora mundu economical okoro economical na maundu ari ureka ta youth teguo na priorities kora una priorities ya maisha na ndugeke undu tondu mundu ni areka wona mundu agura kiratu kia 10,000 ni urenda gukigura mundu arenjwa kinyothi kia 1,000 no urenda kwenjwa kio ni kuri magura cia 10,000 thukuru kiratu ni ona actually when I was the first year kwena kijana tago Edu agurira laptop ya 200,000 ya imported from USA ni aciari kana ni aciari oni maikaire wega riu nona riu umete from a less fortunate family na we uga riu na ni nguvora thimu ndenda 200,000 kana uge ni ngorero ya 150 less cost so anyway point ni torole priorities in life torole priorities na utake life in a very simple way ndikone my good friend about lifestyle arekara nenda gwika lifestyle tayo akondo ngia fondi nyumba ya 10,000 enda hiyo ya 3,000 ukweli enda hiyo ya 3,500 then ukoro wina gana to income generating projects twaku tauni ni magaiwa na wow kuria Kirinyaga kuma jitaga the small scale sugarcane farmer kyo ni future ndiko na bia no na kiwera umatia ya sukari ni kangu kivoya ambatire kana niku urenda thogora ikare wawe ikare bau but ningo thijekirite bidii so nindakiona ona riria tarude ndarikita takara 8 yes ndona ndathia vandu ngasera andu igwa ngamatiniria kana mundu akanjira ikene gya kivao ngamwenderia bekara umuthenya mugima ngeno kana magana matano makwa ni utaigwa so from class 8 that life gune gungorete ngimenyaga kuruta wira na moko ma kwiyethera kyo na currently nona riu ndengera thiini wa job market yes alafu nguketha tumataru no ndenda kupatrana na bima tuone brande ndinge invite customers to the pool bima ni ariko bima ni ungeenda kuthomitherio mwana we okay ko scheme ira kuva ya wikagia mbia either per month ama have a year waikia mbesa mwana no kakaliva bithi unaona ukaikagia to nini uta insurance exactly so is actually ndrai college andu ma adopt bima tondo ni njaga muno riu tugo partner nyone vora ndengiria customer thini wa pool yo ona ndikira commission ta kijana mdogo so wamethera andu aria mara register thini wao riu we ni ta broker ni ta link mundu uria urafatara na haria mafataro mari exactly makenjera wale tando aya tukuva commission gaka and maybe with a default salary of 5,000 per month na mayo office you work from house kana remotely so okay tweta youth in short ni tokorwe twe creative wala njugira tukiambiriria tukwe tuna creativity is everything ona wewera ne taundra na kudra kiruta wera no mbeane proposal cia creativity wala tonge kuria company yo yes bandi va gukira ogu no koroka yani mundu cio ne kweli this young man ni munini no ne aravia ndi wala tonge kuria company iriko company ino ndiko gwetha ni undu uriko tondu ndu andora mangi colleagues no marakithikiriria meta kuia mathima kinauga so na magatua ni yao so ni creativity asante thank you rigwa wendagia ku igwa nyendagia Kirinyaga wendagia ku Kirinyaga ukenderia yako agutinangia aso agutinangia na ringi kanene kora ina thoko ni mamburagira thima kauga small scale sugarcane farmer urona igwa kamera cieku akora iteku ngakimera
kamera kimera bado karingo makwa meri makwa mathatu makwa matano kana rimwe gukwegona ni kinyanginya ngiri igiri nima ona ni kindu kiega gutamu yuthi wow keep it up na kigo hahanda ni uguo ona ni kifani kioragwo ndawa kweli asa kenda kulimirwo na mai kigo ni mai Asante sana no mwakigwa mbeu njithi ndakena muno thi na mbere na kuruta wira ucio mwega you are leading by example Ngai niwe heanaga kanya na ngigakinya gukorwo agikuhe kanya handu kamenya wetitwo kuma iguru ucaguritwo kuma iguru ngumuhe kanya na nigetha tuko tukirikiriria o mundu ciugo cia guthia kuria tungataga andu aria rugamirire oro nawe taguo ciugo cia gukikira andu hinya and especially mbeu njithi o mundu ndagika igire wiyarie wega na nigetha tuko tukirikia tukwambiriria nawe okay comrades na mwiroreri thank you so much niko thikiriria na kune kanya my bosses comrades thank you muno niko jitekia na kuhe kanya ndimutungate yes data murugamiri wanyu your interest are in my heart dina mafatara manyu ni ndimoe na nigwika haria uhoti wako kunginyiriria oro hau tuna event rocio ya Maragwa College Students Association. Okay. Our baby ya Murang'a University College Students Association. Kana gaito kanini. Gagicigo kia Ubungo. Yes. Constituency level. Tuna sports activities rocio Makui Boys. Okay. Yes. Alex Toma haha we harire rocio tuthie Makui Boys. Tukathikuru. Imithako yothe ni kuri hockey. Yes. Kwena mithako yothe hockey ndiriku no kwena football volleyball kwena chess kwena modeling talent yothe una artist ni maka perform. Wow. Yes, it is a very big event na ntora hope kuonana na inyuothe una tukimenya talent to mafuku tha ciothe. Yes, nigwenda ona ku thank my executive my executive thengio ni kunyitirira guoko thengio ni kundaithiriria haria itangihota gukinya niguo tutimize mahitaji ma comrades aratako othe ni ndamutambura na ningenda gutuma condolence message kwe our comrade Dennis Mwembu araluzire the mom. It is very unfortunate tondu tuma tuthi tumone omothe but nirathirira na ikiuga ahuruke ohoro oro hau muthi na mbere kunyitirira o ugu tuthiete na twi hamwe tugaga together we rise twi hamwe maundu mega ni mahanikaga koguo ingiuga muthi na mbere gutunyitirira turi atongoria anyu na ni tukuruta wira uria mutuhete niguo. Yes, asante sana ni thuntu akena niwe guka Ngai akurathime tukirikiriria andu ngiaga ciugo igiri kuri aria ugikoragwo ugitungatira nayo ukorwo tugitungatira gwa kahinda kau gothe na mubeu njithi haria hothe ari. Sawa, asante sana. Kindu kia mbere ni kumucokeria ngatho ta Muthingi FM TV Muthingi TV sorry Muthingi TV na kweli twari na FM okay tugicinyitithania na indeed ndrona ni ruthingi rwa ruriri kora ithuĩ twĩ anake anini the young leaders they are upcoming. Thank you. Kana the new blood. Asante. Ni turacokia ngatho muno ndu wa gutuve kanya gaka kwa kwaria na Kenya kwariria bururi na kwariria the yothe na youth in particular. Oh yes. Kioguo ni ngwenda gutuma salamu in Laikipia University and mene thengi muno ndu wakanya kauma mbere ndi masafta chairman wao ngenda gucokeria ngatho tena word forum Jokini word forum. Jokini is home ni mashete poster ciakwa muno cia but poster ya show ino na makanyonia wendo mwingi muno mauga ni twenda kuona kijana yetu ekwaria the studio gucokia ngatho kwi Simon Maina the former president of Laikipia University ni tucavite nake na can note my competence na what I can do na vile tangika na korwa kimbe to opportunities to lead students in various spaces. Okay. Ngatho nyingi kwi the current president wa Laikipia University Dennis Tukong ona kenio ni na shire poster ya event yona encourage comrades majoin na ni even very encouraging ona youth maingi muno majokeine kina Morris Evans Dennis
arĩa maugire ndakinya studio nĩ makethie na ngwĩhoka maũndũ arĩa mũkĩndũmĩre namo ndamarĩrĩria na ngĩrĩkia all the students in Kenya na youth mothe Kenya mothe mpokee salamu. Happy Youth Day. Asante sana. Happy Youth Day to all of you. Ona nyumu gũkũ studio na harĩa hothe mũbeũ njĩthĩ arũma nĩ ũrũmwe ũmwe na nĩ ngatho nĩ nyũgũka Ngai amũrathime mũno na thiĩ na mbere na gũkĩmuongerera ũgĩ na makĩria gũkorwo no camba tondũ ndĩrona mbeũ njĩthĩ mena camba mũhano kairĩtu kau karetwo Mercy Tarus nĩ kwarĩrĩria maũndũ maingĩ megiĩ mbeũ njĩthĩ ona kũmũrĩka kũrĩa gũtarathiĩ wega mũgeithanie wagĩthiĩ Mũrang'a nawe wacoka kũrĩa Kĩrĩnyaga. Asante sana. Niĩ ndĩrenda kũrũgia ithaa rĩa thaa 3 ĩtigarĩtie ndagĩka 4 cia rũcinĩ nĩgetha tũgĩcokererie tũkorwo na band ĩgũkorwo ĩkĩringithia rwĩmbo gũkũ thĩinĩ wa studio koguo reke tũrũgie ithaa rĩa thaa 2 nĩgetha tũingĩre ithaa-inĩ rĩa thaa 3 ĩrĩa ĩtigarĩtie ndagĩka 4 cia rũcinĩ. Niĩ njĩtagwo Muthoni wa Wambugu. Asante sana. Thiĩ na mbere na kwĩrorera tabarĩra ĩno nĩ tondũ tũkĩte na maũndũ mega mũno makĩria. Samidi Samis nĩ ndakuona wetereire bandi na nĩ wauga ngeithie njamba ici igĩrĩ cia rũrĩrĩ tũkiuma nacio. Nĩ ngatho mũno makĩria. Asante sana. Reke tũikĩrie na nĩ ngũkorwo ngĩcokereria. Asante. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ gũtũngana na andũ mĩthemba yothe